Chin le unaute ilo dam tlan ka be se ke po pathian Khawihngaih zara kadamania voin hi Nitin Sound System ti kha chunzom le ila Nitin Sound System ti hi karon da thin hi kan thiam bere kan ti thei bere kan nei bere ti lampang anilawa pakhat talin tangkai puin lo omta khati a ron da thin kani ti kha karon soinon le duani okay ai thiam tam takidom ti ka ria ka soi fiah avek seng lo ani video te kai ai thain da thein ron da ula ke pon kalo tangkai pui nge yang ti kha karon soinon le duni voin big hi Shure big hi kan focus tona Shure kan ti chuan music lam tui ini chuan Shure hi chu company hlun tak ania in hrevek ome tuna noimen te po ni sela ha tuna rot ang chi te po Sennheiser ang chi te po thal tuk thowa amar chu voin chu Shure big chau karon focus ton ti kha kan soinon le duni hei hi PGX1 ania Shure SLX ania mo GLXD ania mo BLX ho ania mo hei chu ati dang khain ang vek ani chon hei tuna karon man le tu re hi big brother tun lai hen hela chon Shure chuan update bear version ania Shure beta 58a atlang puya consort velan man tlang puya nia SM58 ho handheld mo tuna hei chu wireless anita wireless lo SM58 ho icon frequency hei sang zo ga amar chu abin thok deuh thoin hei hi tau thi nani handheld ania mo wireless ania mo wire ania mo amar chu poisa nei ni chon beta 58 hi du thu sam zo kani ke ni ochak vak lo le zai thiam vak lo tan pon manan wo em ni ti kha karon soi ve zok tu ni ole enchin ta ila Shure hi ama khop maya Shure big re hi an wireless transmitter ho re hen body pack big a hian TA4M hin mang big a 4 pin connector hi buai thak bi khopa tuna dekhin nana ton AKG tele countryman ang chita noimen te pon di sela 3.5 mm hi an mangtlang puyania hami jack hi mo line 6 te pon ni sela hei big hian achan ka khelo le Shure ho hi jon an du mi alwa hami 4 pin TA4M hin lamang charani male khachu aron lor chuak ta mo female khachu akwa hi mo TA4M hin mangtlang pui ta ni ti kha kan soi le duwa chon en chin ta ila atlang puin body pack transmitter re hian Shure ho hi hami older version ho XLX ate po ni sela atlang pui hian hata hian volume han til evek ang on ya signal ti khan boi lo ila ti rin na til evek mai ang o hetain -10 decibel 0 mai tom ta tuna level mai ta nei mang do ni khachon mai nge da ngai ani chon 0 hi chu ne nang ma du dan khani mai ta chon amaro chu high frequency such as electric guitar te bass guitar le keyboard te mani te volume nei ran pa frequency sang ho ni khachon -10 decibel kan dat lang puya amar chu tuna newer version ho re hi chon hemi Shure ho GLXD anga te poni sela khatiang kha anda to lem lo volume no pin anda to patila hi convenient lo zo katia hi tunan dang khan son thei mai sela ka du khopa all po all sam katia he chuan BLX ho hi chu hriat angin H9 H10 H11 hi chu asan than om vele ta kha chu a model azirania chon hei tun he po hi receiver dual receiver ka manga hei hi Shure wireless SM58 khania hei hi dinglam hi ka manga velam hi hei ka mang don ni mai thi anting e wireless in ka man thayang handheld wire mai thi anting e wireless a man thei dan kong kha kan dap don ni yen chinang on ya hei hi ke chon ka tingai lem lo a chan chu wireless kan nei wangin chutiang ai lo amar chu tangkai pui lo omta ka ti ronda ka ni ka ti to kha ole chuta tak chuan wireless ami wire ho re hi mai re hi professional ang chi ang re an soi chuan mithiam tena anti dan tlang puya chon 3 pin XLR regular XLR hi ani tlang pui ni mai ta hian 3 pin XLR male aumsa female valu thina ni tekhin na hi XLR female chunita atlang pin speaker ho nem speaker kan vilu le kan ti chhuah input output ne khain ang vek tho mixer input output ne khain ang vek tho ta ni chuan ka soi to ang khan Shure ho re chu TA4M male amana wangin TA4F female hi mangtlang pui ni chuta tak chut enge ilei tur ti chuan hei hi mani du ni chuan ole khati khan tuna hian he cable hi enge ti thei ti chuan le lama hian TA4F female omakua pali nei mo chuan lelam le hian XLR female thawani 3 pin XLR 4 pin ani thong hei 3 pin ole 3 pin khachu ka soi tong khen eng mai poni se effect po ni sela Sennheiser poni sela Shure poni sela noimen te poni sela ang vekati to kha heta hin XLR ka vidlu ta chuan transmitter bi ga hian he transmitter bi ga hian body pack ga hian
TA4F female kha male ka vit luta ni ka vit luta ti hen man mai the ni chumale ti ni manga pa nga ya iman ne hian a battery dei reilam point ang rengani atlang puin Shure ho re hi an body pack ami label mai ho re mi hi a condenser ni dal tlang pui zui le hala hei po hi condenser ning ka hria Shure 93 ania lepalatan kan mangania amai ro chu atlang puin handheld microphone re hi chu condenser wang khop me Shure poni se beta 87A ang chi te ni top lo chuan condenser hi animo chuan condenser hi chu ami noise pick up chaklu tuka ri hi pick up na sa tuka state a pechan mang du lo tlang puita chuwang chun hei hi ti hian man theng hal ta ni a quality thalle thanlo te kan enanga chuan enchin ta ila ain clean leidro hei hi chu tuna athale mai ti hin ka leiweng in lo ti rungot palange tuna hami case bi ga hi chon ato em hloma mi Shure wireless ami transmitter pakhat rungot po hi zan hi zathum anita amaro chu tuna mai pakhat lo nei to sa mai mo tuna ami wire mai nei to he body pack transmitter hi guitar tan moi lo nei sa ni kha chon all sam te khan engma label ngai lo khan wireless in mang thai amaro chu hei hi chu tuna ibel ta po eclip thaya ani lo vek pon i anga hrui hi chu tle ma zong chu visible ve don ya mu thei do ni heti anga wireless ang top mai wireless ang top lutuk ang kha chuna clean ve thei to lo ni he chu ti top hin ta hui engma mu tu rom lo ta he ro chu hei I pa ya nga ya ne lo pon I bel ai clip anga ti khan wireless a changta battery po tuna a consume tam lo ri ain ang reng azo ma le mat lo kha le poli man ne khan ain ang reng ni ti kha kan soi non le du ni ole a quality kha kan te sanga ka soi to in scientific takin karon ti don lova a ka record chinanga a speaker try ngei thak chuan a khoimi zo nge tha tu na wireless pa nga nge tha chun beta 58A a te connect chopping nge tha ti kha kan enanga chun heta hian ka soi to ang khan guitar ta ni mang don ni kha chun ta volume I her niam mai don ta ti niam kha chun to hi 2 o'clock vela ka da volume in ang chen ka rani tun hi mixer amo mixer ang chen ka da ta chon pro tools in ka record dona chuan ka mixer man lai kha chu eng mixer point mang the kha chu kan soi fia tur ne lo to la kan soi fia tur tak chu en tin nge hei handheld ka manang handheld wire hian ting nge wireless ka manang mo lo nei to tan chuan enge en tingi chang chu Amazon a hen cha ol khop mai ka soi to nge aling pok ron da anga en chin ta ula XLR Femal mo 3-pin XLR Femal to TA4F iti chuan hei hi aran pe meng chenga som panga veling ka lenin ka hria kum thumli kal ta vela ka leito hani hei kala kol tha ole hen thesang onia wireless tak lo wireless kan modify chop tur kha kan mang chin don ani ole kan record chinang onia hei hi ka than onanga kon to mo ole tuna ka man mek hi Shure beta 58A tuna body pack transmitter ne na ka kop mek khania check hey 1 2 3 check 1 2 3 check hey 1 2 3 hey hi Shure body pack transmitter le beta 58A ani a ka moi bulte a inch khat vela hla ka da kan tong chin ani enge quality hi ngai thachinang onia tun hi chu heizok hi kan ti chin don ani heizok hi ami SM58 wireless transmitter ania hei chu wireless tak zo kan test le don hei po hi ka moi bulte inch kat vela hla hian ka da don ni check hey check 1 2 3 1 2 3 tun hi wireless tak ka SM58 Shure wireless microphone tak ka karon tong mek ani atun po hi ka moi bulte inchi khat vela hla a ka da tun hi wireless mic tak hei zo hi mo o kha zo khani a quality kha kan endo ni arin lam hi chu ka in da ka da in ang chi ani ti kha kan soi non le du ni ti zong khani hei hi ka soi to ang khan in du ni khachuan in siam ve the in nei sa thap khachona ma ro chu a thale mei tia body pack transmitter lei boka mic wire chi lei boka receiver lei bok ai khachuan ilei don ani chu ilei lo ni chon ti hen wireless mic lei top kha ale him zok ka tia aman potlom zok dona amai ro chu hei bi khi chu body pack transmitter khai lo nei to sa ni khachuan mic pakhat lo nei to sa khachuan ti mai hian he cable pakhat hi Amazon ke ni poisa chon sompanga somniang veleta ileianga ti mai khani ti thei do ni ole ti zong khani sela kan channel te min lo thlir sak thina wain kan lom tak zedani kan lome